Kunjani mama? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Ngubani igama? Mina uRosemary Bhule. Uhlala ngaphi la? Ngihlala eGoli kwamanje kodwa khathesi ngisekhaya eZimbabwe ePhumula North eBulawayo. Okay. eZimbabwe. Ulandeni manje ngesikhathi? Yakula lockdown eSouth Africa? Ikhona i-lockdown eSouth Africa kodwa ngibuye lo mntanami oshonileyo uSibusisiwe Dube. Ushonelwe umntwana? Yebo baba. Okay. Kodwa ekubuyeni kubuye njani? Bekunzima kakhulu, bekunzima. Ngithwale nzima sibili ukuthi lami ngize ngakhumbula ukuthi ngabe kusenzakala lokho ngisekhaya bekuzaba ngcono babenza labantu engibambisana labo umsebenzi. Ngingacabangeli futhi ukuthi umntwana ngalesi sikhathi angahamba but ngicabanga ukuthi imali sekhaya lezihlobo zami kuzaba lula. Kodwa ke kwamfica ngikhona ngale eGoli ngingedwa kwaze kwafika isikhathi sokuthi umntwana agula iviki ezintathu zonke. Azashonele ngutsheni ngilelelayo kodwa ngingamboni ukuthi kasekho lokho elethemba lokuthi uzovuka. Ngaze ngabona ukuthi hayi lapha sokunzima somele vele ngiyekhaya. Ngizamile ebenjani umntwana ebegula? Ya ugulile but kimi i3 weeks engizibonileyo. Ngemva kwalokho bengakaze ngiyalale phansi. I3 weeks zona ezizojintsha impilo yakhe yonke kwaze kwafika egcina nothi seshona kazange abe sakhona ukuthi azisize noma ngilangani nje abengasakhona. Ebesizwana? Hayi kugcineni lapho odokotela bagcine bethi kasela gazi kwathiwa ufaka igazi sangathola izibhedlela ezimi-admithayo kwathiwa ama-COVID epicenter then bagcina bediscover hayi i-COVID bengalayo bamcheck. I-COVID benganayo ngoba ugcine eseGermiston Hospital bamcheck i-COVID benganayo. Wabuya la uzombeka la? Ngabuya lapha ngazombeka. Kunzima endleleni ohlala la? Kakhulu, bekunzima kakhulu ngoba le mathunene ngale mangcwabeni ya-register uphonga ufike ungena nje ukuthi ngoba ngizobeka umntwana. Umntwana lo kasela muntu ngewedwa umama kuphela? Yimi ngedwa umama engibhekane laye. Umntwana kasela akula baba akula gogo akula muntu. Yimi engikhona kumanje empilweni zalabo abantwana so ubuso usehambile nguyisise besibambisana sonke umsebenzi wonke nje. Umntwana wakho ususele wedwa? Yes sensele ngiyi-1. So uzenzani manje uyohlala ekhaya uzobile eGoli? Ekhaya kuhlale okwakhathesi ngizaba khonapha ekhaya ngibona ukuthi ngibe ngilokhu engisakhona ngale ngoba ngicele laba abantu abalungisa emathuneni abasebenza khona nje ngibhadela imali ukuthi banisize ukuthi bahlanyele amaluba laphana balungise kuhle ithuna lelana ngoba kusafakwa ama-tombstone. So kungasafakwa ama-tombstone ngisenzela ukuthi at least unganilahlekeli ya unganilahlekeli ngibe ngikwazi ukuthi kulapha lele khona ngoba ngahamba ngibuyele emuva masinyana kula muntu ezosale kwenza lokho. No hayi siduduzeka mama sofisela uhambo oluhle umsebenzi omuhle. Hayi ngiyabonga ngiyabonga Sibanda.